Hello and welcome back to the ministry gifts. Ia Faatailofa atu ia Meaalofa I tu taliu mai tatu upu Meaalofa mo Galuega le Atua. This is Harold Ritter, and we are pursuing this course of study so that people will recognize themselves from the scripture. Ia lo tam faila vai tuli a pulu tatu upu nei nei faiona e lo atu o le upu le Atua. You know, God has a plan and you're part of it. Ia il fofuanga le Atua al mea motino e te ia il fofuanga na. Now let's go to Ephesians chapter 4. So lo tusi le Efeso tatu mo tu Efeso fa. You know, it says God gave Jesus. Lo fa pe mai na wina mai e Iesu. He gives us the ministry gifts so that we can be built up and prepared for ministry ourselves. Na ia au maia le Meaalofa mo I tātou ina ia tāpena ina I tātou ina ia mawhai o na whai I tātou matangata e whaiala na Galuega. So in Ephesians chapter 4 verse 7 it says, to each of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Il whai o pue fito lo whape mai a ua au maia I tātou ta I to atasi o le Meaalofa tu noa e whaatatawina ma le mea foa I fuaina mai e Keriso. Amen. So Amen. Again, you know, Jesus is the standard. Pe ono to whai atu o Iesu o I o le whaato moanga po le whaataitaiga sili. He's our perfect example of every ministry gift. O I o le whaataitaiga sili mo so se vaenga lava o Meaalofa nei e lima. Now here in verse 8 it says, when he ascended on high, he led captivity captive and he gave gifts unto men. Whai upo e walu mai o le mea lea u whetalai mai ei o ia na fioa e o ia I le langi, mana ta whaatangata o tauaina le tawhianga, wana fo ina fo I Meaalofa I tangata. You know, as we said yesterday, you know, Jesus went into the heart of the earth, but then he was resurrected up. Na tatu na uta ua nafi o na fio e leo Iesu ile fatu po le onga tutonu po le vaenga mo lo ele o na fio e leo o ia le vaenga mo lunga lava. Yes, he was resurrected, but as he was ascending, he gave out the gifts to the body of Christ. A o fio e o ia na ia awina tu I fafo Meaalofa mo le tino Keriso. So that we could have a part in the ministry. We could have a place of service just like he served the body. Ina I whai ono maua se vaenga tātou te Aoaoina I whaapei whai o na Aoaoina ina o ia I lalo nei. Now this word gifts is the Greek word doma, D-O-M-A. I le upu lea Meaalofa I le ngana e le ni o le upu lea toma po le upu D-O-M-A. Yeah, and it means it's like a birthday gift or, you know, something that you would unwrap. It's not something you purchased, it's something given to you. Meaalofa o le Meaalofa lea e peia o se Meaalofa foi leo se aso whanau o le mea ua talaina atu mo oi e leo se mea na e whaataua o le mea na fo ina atu. So the gifts that God gives are other people. O le Meaalofa lan e na au mai e le atua o isi tangata. With his grace and anointing on their life. O le Meaalofa lea na au mai e le atua ma le anga vaa po le alofa tu no o le atua ma le whaunga I lunga o lona ola. You know, and just like a regular gift, you have to unwrap it and see what's in it. Pe ia o Meaalofa ia e mai tele o sauninga e se o lau mea whai e te tala pe ave e ser kava ona e loa atu leo le Meaalofa lai tonu. So part of this class is to help you to unwrap what is a prophet and what is an apostle. O le sila maenga o mta upu le Efeso soani ante o e te tala ina le pepa le I fafo ina ia e whai ona e loa atu o le al profeta o le afo I le apostolo. I have some friends that they used to minister in Samoa, and the name of their ministry is Bible Unwrapped. Ia lisi uo sa masani ona o atu fo I Samoa mga lue ai. O le ingola lato Galuega o le Tusi Paia ua talaina. You know, so when we unwrap the gifts of God, we're seeing what it is that what God sees these gifts are and how valuable they are.
A tātou te talaina la Meaalofa nei, ona tātou loa tua I loa la ia le vaai I le atua I mea nei, ma le tāua I Meaalofa nei. God gives the best gifts. Amen. Na wina mai le atua Meaalofa sili lava. You know, the Greek word to give is tahimi. It's to hand out something for free. O le upu lea awina atu po le foai, sa mo le upu lea tahime le ngana eleni, o lo fai mai o le tuinatu leo se mea e vatu fua, e vatu fuli. You know, but every gift must be received. If I reach out to give you this pen, So se Meaalofa lava e te tau ona iei le talia, a whai au apa atu e vatu peni lea te oe. you know, this pen was given to me by a man who teaches at Rhema, Australia. O le peni lea na wina mai e le tamaloa o lo whai aonga le Rhema I Australia. He gave it to me when I was in India. Na ia au mai ia te au iai intia. And I have it today here in America. A le o sau mau I nei Amerika. So this pen came from Australia to India to America. O le peni la le ana sau mai Australia I intia lo I Amerika. It's a gift. O le Meaalofa. I had to take it. Ai mana o mio no a vea pe o te talia. I had to say, wow, this is very special. You gave me something very special. En vai ona va pe atu e se le tāua o mea nei we au mai ia te au se mea e silion tāua. No, we have to look at the gifts that God gave us, the ministry gifts, and say, wow, Lord, you gave us something very special. E fa pe na vuli va ai tau tato va ai Meaalofa nei po Meaalofa nei e lima. Tau tato fa pe atu le atua e se le tāua o nei mea. You know, so 1 Corinthians 12:28 says that he set those, you know, it doesn't use the word gave, it says he set them, he placed them into the body. Mo Korinito suma lua lo suma valu o lo iai le tala na fe mai na ia au maia. Na ia ele fe No, he appointed them to be at a particular place at a particular time to serve the body. Amen. fe mai nga ia faatuina pe na ia sekia. Na ia sekia Meaalofa nei mo le tino keriso. Yeah, he assigns us. He assigns the ministry gifts and he gives them to us. Na ia fofoina mai ia faatulangaina ia Meaalofa nei, o na ia foina mai lea ia I tātou. In teaching this myself, I've come to appreciate the diversity of the gifts and the callings that are on people's lives. Aoaoina lan ta upule u fasolo ai ile to inga mamafa ia te au mafai ona o matua I u faaloalongia le Valaauga lea ma Meaalofa nei o lo ilunga o soifua mo la o istangata. You know, let's look at John 15 and 16. Ioanes 15. Ioanes 15 fa yupu. It says, you did not choose me, but I chose you, and I appointed you or ordained you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, and that whatever you ask the Father in my name, he will give you. Ioanes 15. Lo fape mai ua le filfilia o e otou, a ua filfilia otou e au. Ua otou ina tu foi otou, ia otou wo, ma ia otou fua mai ni fua, ma ia tu maua otou fua, ina ia fua ina atu, ia te otou e le tamame umalama tau te ole atu wai, ia te ia I lo wingoa. Amen. Amen. So he's placed us into the body. Amen. He's given us a particular place of an assignment to serve him. Amen. E iei le vaenga whapitoa pole no whanga whapitoa na ia au maia mo I tātou, ina ia mwhaia ia I tātou ona au ana tu ia te ia. So who remembers the fivefold ministry? O iolo mantua ia ofisa nei e lima. So number 1 is the index finger or the pointing finger. O le lima mua lima tusi lea. It represents the prophet. O lo whamtala ele perfeta. He speaks with an inspiration, a sudden direct revelation. Na te tautala ele mana vanga mai le atua. The prophet can also point out the spiritual condition of a church. E mawhai e perfeta o na ia fasino atu le mea o lo ia nga I ele lotu. He can point out the sin and show the road to take back to God. Whai ona ia fasino atu I le mea o lo se o na whai pole angasala, o na I whai loa atu le ia te oele awala e tauna e ui ai.
Remember the middle finger, or it represents the evangelist. Mantua le lima umi le pe faima pe whamatalaina ai le whai evangelia. He has an endowment to preach Jesus, to preach the Lord Jesus. Ona olo iai le anga wa amawalunga e mawhai ona ia launga ina Iesu. His message is Jesus. Amen. O lana whiau po lana launga whapitoa o Iesu. The evangelist is more comfortable away from the church, out in the field where the lost are. O le whai evangelia la, o lona valaauga ia o fafo le ekalesia po fafo le lotu. O lona valaunga o le mea o lo iai tangata o lo o le iloloa. They're not comfortable to just stay in the church all the time. E le okay le whai evangelia le tauna nofo nofo i lotu. But the ring finger is the pastor who is assigned to stay with the local sheep. A o le lima tu mama o le faifeau lea o lona valaauga o le nofo i totonu i le mea le ia mamoe ma pe whaafai poipoina lona loto a ngai tangata. He loves the flock. He loves them. He cares for them. He encourages them. E alofa i le lafu, e ano i le lafu, na te whangaina whaamalosia le lafu. He feeds them. He takes the leadership of the local assembly. Na te whangaina ma ia taitaina ia le whaapotonga. And he has almost a marital commitment. He's there in the good times, the bad times. He sticks with you. O le faifeau foi, e tū lava pe aso le lei pe aso leanga, e tū lava ia te oi. The little finger represents a teacher. O le tamai lima la o lo whamtalaina i le whaiaonga. They teach the word with a divine ability from God. E Aoaoina le upu i le anga wa maualunga lava mai le atua. And they know how to get the wax out of your ear. Ia mwhaifuina ave sea mea ngā o tae tuli mai lo talinga. So that you can hear what God's saying. Amen. Ina ia mwhaiona e langona ina sau noa mai le atua. But what about the thumb? You know, the thumb is the strongest of all the fingers. Whawhela lima tua o le lima malosi lea mai tamai lima uma. It can touch all the other fingers. O lima tua e mwhaiona ia pai so tamai lima lava. And it's when God wants to take hold of something and God wants to do something new, he'll raise up an apostle. Ama na ola le atua e whaia se mea fau mai e tau fia pe whaatu se mea fau. Na te whaatu ina mea le tau le apostolo. But what's the overall function of the ministry gifts? What is the goal or the objective of the ministry gifts? Le ute po le whaamoe moe o Meaalofa nei e lima. This is on the test, so please remember it. O le mea nei o le alu atu lunga le suenga e tau ana mantua. Number 1 is the ministry gifts. This is all from Ephesians chapter 4, verse 12. Mea o manei ma e sau mai le Efeso e fasu ma lua. It's the ministry gifts are to perfect, or I like to say, the maturing, the growing up of the saints of God. Fe mai ina ia whaamatua ina i le aupa ia, pe whaatotoa ina i le aupa ia. You know, that's what God wants us to do. You know, he wants us to grow up. Remember Ephesians chapter 4? Mantua le mea nai fina ngalo i le atua i le Efeso e wha. O lo tau mai fina ngalo le atua ina ia tutupu ma whaamatua ina le tino keriso. Like it says in verse 14, it says, you shall be no more children tossed to and fro. Go ahead. O lo ta ua i le foi upo sumal tolu mai se ia o tatou o atu i tatou umalava i le loto ngatasi i le whaatotua ma le iloa le leo le alo le atua ina ia whai tatou matangata matua ia o i le fua o le ua matua e te tau ma le tumu o keriso. But verse 15, that you'll learn to speak the truth in love and grow up into him in all things. Il foi upo suma lima mai a ia mi o whamaoni le alofa ia tutupu i tatou ia te ia I mea uma o le ulu lava ia o ia foi o keriso. You know, sometimes I think of a pastor as like a father, you know, and he has a lot of children that are coming up under him. Amen. E le taimi te mawhau I le whaifeau e pese tama fo I le lo to te le asana whanau o lo mwhai ona tupua I lalo lan taitainga. You know, a good father will bless his children
and encourage them to go and make their life and to be a success. O le tamale leila na te whaamalosia lana whanau ina ia o ma ia ma whaamanuia lana whanau ma ia o e tamu whaia tuli leo langa manuia. Amen. You see, the saints, that's you and me, the saints are O le aupa ia la o oe mau, the saints are supposed to do the work of the ministry. o le aupa ia la o oe mau e te tau na tātou whaia le Galuega o le Valaauga. He said, well, no, I thought we hired the pastor to do all the work. Ai be whapea mai, o ile ai le o le mea ngā la inga whaikak faifeau inga ke whaia Galuega ai. No, the pastor is to prepare you to do the work. Le ai o le faifeau o lana Galuega o le tāpena ina po le whasaunia oe ina ia whaia le Galuega. It's more like a coach that gets you prepared to win, to be a winning team. O le faifeau e peia o le whaia onga o le aula ka pifu ile le ngā ke kolengia le au inga ia mawhai onga o mamalo. Say this, say, I'm not saved to sit, I'm saved to serve. Pai tala na, I'm not saved to sit, I'm saved to serve. Ele I whaolaina au ina ia o nofo na whaolaina au ina ia o ona. Amen. Amen. You know, verse 3, it says that the body of Christ, the church, would be built up, it would become stronger. O le vaenga lon tolu o lo whapea mai ai o le tino ke riso, o le a whaamalosia ma tauilunga. And make an impact in the community. Amen. Ia mawhaia se mea fo ilea le lei le si o mianga po le si o manga le tātou te iai. So that's what God says the ministry gift should do. O le finangalo le nao le atua malansau noanga ngai mea kaunga whai e Meaalofa ne e lima po ofisa ne e lima. Sometimes people think ministry gifts should do something else. Te lo isi taimi e mawhau tangata o le ofisa ne e lima tauna o e whaisisi mea. Some people think, well, ministry gifts are supposed to come and visit me in the hospital. O isi tangata e mawhau mai e kaunga sau ia le vaenga ia ofisa ne e lima e siasi mea Falevaai. And ministry gifts are supposed to be available to counsel me whenever I need counsel. Pe kau whionga vangoa la vaenga ia ofisa ne e lima e sosoangi a upe au mga omi sosoangi. Well, how many know the Holy Spirit is supposed to be your counselor? Tau fia I tātou e sila fia. O le anganga pa ia, o ia leo le sosoani e taunu sosoani a te oi. And do you know the Bible says that believers lay hands on the sick and they recover, not pastors, believers? O e sila fia o tala tusi paia fe mai o te tangata tali tonu a o na tuulo na lima ma te talo I lunga le mai o na malo lole e leo whaapea mai o le faifeau e tuulo na mai I le tangata lo na lima I le mai ma malo lo ai. You know, you have to show me the scriptures. You have to show, if you believe something's true, show me the word of God where pastors are supposed to go to hospitals and pray for sick people. A whai e eise mea o lo e ia whaasino mai le ia ule mau o tusi paia o lo whapea mai o tō faifeau I o tō uatu le whale mai ma te talo mo I lātou e o lo mai. Yeah, and I know James chapter 5 says that the elders should come and pray and anoint with oil and pray for the sick. O lo te loa le tala ia kopo e lima o lo whai mai tō te Valaauga tuto ina e o mai ma le uu. E whaau o na talo I lea mo e mamai. But also the Lord said that believers would lay hands on the sick and they would recover. A lo sa no mai fo Iesu whai mai o le tangata li tonu e te tau o te talo mo le mai o na malo lo ai lea. But the Bible says that ministers should give themselves to the word in prayer. That should be their first priority. Mantua ole mea lana e whai tangata tali tonu. Ole avatu ole I tātou I le atua e ala I te talo. Let's go forward before we get in trouble here. Praise the Lord. So Jesus held all the fivefold ministry gifts. Mantua Iesu e atoa umai e Meaalofa ne e lima. Jesus is our perfect example. O ia o le tātou Faataitaiga sili. Jesus operated in 7 of the 9 gifts of the Spirit. O ia na ia ngā lua I le fitu mai le iwa o Meaalofa umalawa o le angampa ia. You know, he didn't speak in tongues and interpret because that tongues and interpretation is a sign of the new covenant. Ele I sautala Iesu I ngana ese pena ia
faaliliu le feau mai le ngana ona o mea nei e lua e sau le feangainga i le tusi Galuega. Tongues and interpretation is connected to the outpouring of the Spirit in Acts chapter 2. O le tautala i le ngana ma perfetanga i le ngana o mea nei na sau ina ua sasaa mai le nganga o le atua le tusi Galuega. You know, the Bible says, let's turn there, John chapter 3 and verse 34. John chapter 3 and verse 34. Iane tolu fa. Jesus had the Spirit without measure. Iane tolu fa. Yeah. Iane tolu fa. Awa ole ua awina mai e le atua o fetalai mai lava ia i le afionga le atua. Awa e le fo ina faatatau le anganga e le atua ia teia. Jesus, for whom God sends, speaks the word of God, for God does not give the Spirit by measure to him. Jesus had all the 7 of the 9 gifts, and he walked in all the offices. O Iesu na atoa ia teia le fitu o le iva o Meaalofa ia e iva o le angangpa ia o ia fo ina atoa ile ofisa nei e 5. Say amen. Amen. Let's look at Hebrews chapter 3. This is Jesus again, our example. E peru tolu. Iolo ia tala o Iesu o le tatou faataitaiga. It says, therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. O le nei le auso pa iai e ua tofusia i le Valaauga i le langi ina mafaufauia i le apostolo ma le faitaulanga sili ua tautauina e tatou o Iesu Keriso lea. Jesus was a sent one of the Father. You know, apostles are sent by the Lord. O Iesu o ia le na awina mai le tama o le apostolo o la tou ia na awina atu e Iesu ma le atua. So Jesus was sent of the Father. Jesus was the first apostle, the first one sent. O Iesu o ia leo le uluai apostolo o ia leo le uluai awina atu le atua. You know, remember Galatians 4:4, it says, in the fullness of time, God sent forth his son, born of a virgin. Mantua kalatia e fa o ia fa pea mai ai na e awina mai le atua le atali fa nau mai o ia ile taine muli. In just the right time. You know, there's timing in God. Il taimi sa o lava wai ai taimi o mea le atua. Then he sent him and he said, okay, now is the perfect time, go. E fa pea mai lo le atua ia o taimi nei alulo. You know, sometimes we have to wait on God until he gives us the green light. Amen. Telo taimi mana o mio tatou faatali te ia se ia o ina mea mata mai moli mai ia. Some were sent and others just went. O isi tangata na awina atu o isi tangata ia na o alato. Some were sent of God and some just went because they wanted to go on a vacation. O isi tangata na awina atu o isi tangata ia. Na o ala ko ila ko mafaufau mala tolangona. Amen. Look at John chapter 20 and verse 21. Iane los fululus matasi fo yupu. Jesus is speaking and he said, peace be unto you. This is after the resurrection. As the Father has sent me, so I'm sending you. No toe fetalai tu leo Iesu ia te lanto io to manuia fa pe ona wina mai o a o tama fa pe fo ona o wina tu o to. Every person that's a true apostle is sent directly by the head of the church. So se apostolo moni lava na awina ele ao le kalesia. And they're not a person who's just starting out in ministry. It's someone that God is wanting to use in a special way. Ele na tangata na amata ile Galuega le tua al tangata e mana ole tu e fa nga iona ala fa pito. Yeah, we'll talk more when we get to apostles tomorrow. Ole a umistemi tala no ai pe antato o ia apostolo taiao. So let's talk about prophet, you know, Jesus as a prophet. Tato tala no ai perfetta. So look at Matthew chapter 13 and verse 57.
It says they were offended at him. Jesus said something and they didn't like it. Olo I maua I fe mai ele fia le wali I se tala Iesu no fai ele fia. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country and in his own house. Mai Iesu fe tala atu o ia te lato ele se perfecta ele mamalu. You know, so Wana o lona lava no uma lona a inga ele mamalu ai. Jesus refers to himself as a prophet. Olo fasino I Iesu o ia o perfecta. He really, the ministry of Jesus was, he was an Old Testament prophet. He operated as an Old Testament prophet. O le ngaluenga fo ia Iesu o ia ngalue ai o ia o le perfecta o le whenga tuai. But he had the Spirit without measure, so he was more than just a prophet. Ia ai le aiso na ngata anga o ia atoa I mea umalona winga stili atu o ia na ilo seisila perfecta. Who's your perfect example of being an evangelist? Ia tato va ai fo I le faataitaiga sili lava o le mea fai evangelia. O ai lau fai evangelia sili lava. It's Jesus. O Iesu. Look at Luke chapter 19, verse 10. Lukas fuluiva. Fai fulu. You know, the evangelist is concerned with the lost. O le fai evangelia esele ano o ia I tangata wale loloa. The evangelist is searching for the lost. O le fai evangelia o lana mata upu po lana ngaluenga o le sa ili le ie na leiloa. Verse 10, it says, for the Son of Man has come to seek and to save that which is lost. Fai fulu a wa ua saule tali o le tangata sa ili mfaola I le na leiloa. You know, Jesus he's very conscious of the lost condition of humanity. Estel mamafa ia Iesu o le leiloa o le tangata. Jesus is the one who created heaven and hell. O Iesu o ia le na ia fofoina le langi ma se oli. Jesus did not create hell for people. E le fofoina la Iesu se oli mo tangata. He created hell for Satan and his angels. Na ia fofoina se oli mo satani mana au. But Satan is busy taking people to hell with him. A o le ngaluenga satani o lo fai o lo pisi solo ma vesi solo. E fa se tangata ina ia mfai o na alu ma ave tangata I se oli. But, you know, this breaks the heart of the Father. The Father is so conscious of people that are lost and don't know Jesus. A o le mea le nei e mafatia I le loto le tama wa o ia o lo nau lavalo na loto I tangata o lo o le iloloa. If you spend time with God, you'll begin to weep over the lost. O le tele o lo taimi e whaalu ma le atua e tupo ia te oele angana lea whaanoa noa o no tangata o le iloloa. You know what Jesus says when he looked out at the people, he said, the harvest is white, the harvest is great, but the workers are few. Mantua ina o tu Iesu mawa ai atu I tangata o na I whaapea mai lea ua sina le saito. Ua sina le selenga ai ua le aise au whainga luenga. So he's always conscious that so many people have to be reached with this good news. Ile in mamafa ia Iesu o le mea lea o lona loto ala se tele o tangata ma le selenga ai mana o mia o na whai aise ngā luenga ai mana o mia le au whainga luenga. You know, John chapter 10 and verses 11 through 16 talk about Jesus as a pastor or as a shepherd. Ioane fulu tasi o fulu ono o lo tautala Iesu o ia o le leo mamoe. Now, the word pastor is actually from the French word or Latin word pasteur. It means a shepherd. O le upule na o le pastor po le faifeau o le faasamoina o le leo mamoe lo na faamtalaina pe afamtalaina le ngana na latina. So when Jesus says he's a shepherd, Jesus is saying he's a pastor. Au saunoa mai la Iesu o ia o leo mamoe o lo ia faapea mai o ia o le faifeau. I'm the good pasture. I'm the good shepherd. Fe mai Iesu o ia o le leo mamoe le lei o ia o le faifeau le lei. And the good shepherd gives his life for the sheep. Amen. O le leo mamoe le lei fo ina te tuuina atu lo na ola moana mamoe. Look at verse 15. Pai upu suma lima.
as the Father knows me, even I know the Father, and I lay down my life for the sheep. E pe ona silafia o le tama ma o iloa le tama o tu ina tu fo ilo wola e sui ya I mamoi. He's Amen. he's the great shepherd. Amen. O ia o le leo mamoi sili. And then, of course, Jesus is a teacher. You know, they often referred to him as rabbi, teacher. Ia te vai e fo ia o lo lato fai mai o Iesu o ia o le faiaonga. In the famous scripture in John chapter 3, where Nicodemus came to Jesus at night. Mantuale ia ne tolu lena sa ia e Nicodemo ia Iesu le po. And that's where Jesus told him he has to be born again. Fai leo Iesu e mana o miona e toi whanau. You have to come to God. You have to have a rebirth of your spirit. Amen. E mai Iesu e mana o miona toi whanau fo wina o ina I toi mawalua maftanga maletua. God has to put his life in you so you can become a child of God. Amen. Na tu ina tu le tua le ola ia te o ina ia mfai on ta ua o lana whanau. But look at John 3:2. It says that this man, Nicodemus, came to Jesus by night and said, Rabbi, teacher, we know you are a teacher from God, for no one can do the things or signs that you do unless God is with him. Mai walwane o ia ia Iesu le po fai mai te ia rapie o mato wilo o o le o mliu mai le tua awa le mafai se tasi ona fai o ia fai longa e te faia ana le ia te ia le atua. So he was right. Jesus was a teacher, or is a teacher. E sa ola ni ko temo Iesu o ia o le faiaonga. The greatest teacher. O ia o le faiaonga sili. You know, I have a book here. He's the master teacher, amen? O lo o Iesu o ia o le faiaonga sili. But he was also an apostle. He was a prophet. He was an evangelist, and he's a pastor. O ia foi o apostolo, o ia o le profeta, o ia o le fai evangelia, o ia foi o le faifeau. So we can always look to Jesus to see an example. You know, really Jesus is a prototype of the born-again, I'd say it this way, he's a prototype of the born-again minister's ministry. Lo tatou vaai o Iesu e tauana atoa iai pe o ia tauana fōlinga iai le misiona po le galuega lea o le faaolaina. Let's go to Matthew. Yes, and let's go to Matthew chapter 4 and verse 23. Matai o e wha foi polusu ma le tolu. 4:23. Matai o e wha foi polusu ma le tolu. So we're talking about the teaching, you know, there's so much to say about Jesus. I think I'm just going to stay on this topic because I want to make sure you understand Jesus is our perfect example. Amen. O te tonu lava. O le whaalu statou taimi ni ta upu lea ono te mana o lava ia tatou iloa o Iesu o ia lea o le tatou faataitaiga sili lava. So Jesus, in Matthew chapter 4, verse 23, Matai o e wha lusu ma le tolu fai upu. Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all types of sicknesses and all kinds of diseases among the people. O whatamilo Iesu I Galileia uma, ua ia o I o latou sunako, ua ia tāla ia tu fo I le tala lei o le malo, ma whaamalo lo e ia o mai uma, mai tinga uma o le nu. So there's three things Jesus did. He taught the word, he preached the word, and he healed the sick. E tolu mea na whaia Iesu na ia o le upu, na ia launga le upu, ma ia whaamalo lo le mai. Guess what you're supposed to do? E te iloa lau mea tauna whai. Teach the word, preach the Awa o word, le upu, heal the sick. launga le upu, ma whaamalo lo le mai. Amen. If you'll go and do that, the Holy Spirit will help you. Ai alu ma whaia le mea na, so soani le ngang pa ia te oi. He will confirm the word with signs following. Na te whaamaonia le upu e ala I vavenga ma whailonga e muli mai. Let's go to Matthew chapter 9. Again, we're looking at Jesus as our perfect example. Lo tātou tilo Iesu o I o le whaataitaiga mo I tātou su e lau tusi matai o iwa. In Acts chapter 9, verse 35, it says, Jesus went about all the cities and villages. You are Acts, sir, please. Did I say Acts? I meant Matthew chapter 9, verse 35. Matthew 9:35.
Matthew 9:35. Matayo iva tolu suma lima. Matayo iva tolu suma lima. Ufata milo Yesu ai umamfawa ai. Wa i o latou sunako matala ili tala leo le malo wo ia fa malo lofo I mai uma mai tinga uma o le nu. Okay, so we see it again. It's the preaching of the gospel. It's the teaching of the gospel. And it's the healing or demonstrating of the gospel. O mea nei e tolu o le Aoaoina o le tala lei o Valaauga o le tala lei ma le fa malo loina o le mai. So everywhere Jesus went, he was preaching, teaching, and healing. So se mea lama na nga ia mamaliu ia Iesu na ia Aoao na ia Valaauga ma fa malo lo. You know, when we teach the word, we explain the word. A tatou Aoaoina le upu o lo tatou fa matalaina le upu. When we preach the word, we proclaim the word. A tatou Valaaugaina la le upu o tatou a faalaui loa le upu. We don't explain it, we just tell it like it is. Tatou te le fa matalaina pe a tatou Valaauga na o le ta'u ana me fai. Sometimes you preach, sometimes you teach. Amen? O le staimi te Aoao o le staimi te Valaauga. It's all by the Spirit of God. Amen? Me umalawa na e fai le anganga o le atua. But the Holy Spirit will demonstrate. He will provide the signs and wonders that will attract people to the message. A le anganga pa ia o ia na te ngalue ma ia tō sina mai tangata I le whiau. Look at Acts chapter 10, talking about Jesus. Ngalue ngas fulu o lo tala noa fo I a Iesu. I think I said Acts before, but this time I really mean Acts. Okay, Acts chapter 10, verse 38. Ngalue ngas fulu fo I upu e tolu sumarvalo. So how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. O Iesu o le Nasareta o le na whaauina e le atua I le anganga pa ia ma le mana. Who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. O ia sa fe mali wai maanga le lei ma wha malolo atu I e na wha ato I la loina uma lava e le ti apolo a wā saia te ia le atua. Now I want to show you something. I'm going to put someone's name in here. How God anointed Lasi of Christ Church with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. En whai ona tu o I ngalo suafa, a wana whaauina e le atua, ta'u e lolo suafa ma le me te sau I Christ Church in New Zealand. Ia o lea e te whelua I ai maanga le lei ma wha malolo atu, ie na ma whaato I laloina uma lava le ti apolo a wā saia te oe le atua. Amen. Amen. I do know injustice to the text by putting a member of Christ in the verse. Te matua utali tonua, fua lunga le upo le atua, e mawhai ona tuua I so se tangata wa utali eina Iesu I tonu le fwai upu lea. You see, Jesus did his ministry as a man who was empowered by the Holy Spirit. Na whai e Iesu la na ngaluenga o ia o le se lau pasene tangata, na whaamanaina e le mana o le anganga pa ia. I said Jesus did his ministry as a man who was empowered, anointed by the Holy Spirit. Le lau tau whai te whai atu tala lea o Iesu na ia ngalue ina la na ngaluenga se lau pasene lava o ia o le tangata na whaamanaina e le mana o le atua ma le anganga pa ia. Some of you think that Jesus is like in a class by himself. O isi teimi o tātou tau te mawhauwhau e tūlanga ese lava I lunga le tūlanga I Iesu. No, but Jesus said, the works that I do, you will do also. Whai mai Iesu o unga luenga le whai, en faifeau na e whaia. Let's go to Philippians chapter 2. So ela tusi le Filipi lua. Philippians chapter 2 is, again, one of my favorite passages, starts in verse 5. Amata le whai upo e lima o se tasi o tusi ese lo fia iai. It says, have this mind in you, think this way, that which was also in Christ. This is how he did things.
Whapea mai ia o tō fo'i lea lava manatu. Ia te o tō fo'i lea lava manatu sa ia Keriso Iesu. Although he was in the form of God, he did not consider it necessary to stay equal with God. O ia sa winga whaatasi ma le atua ele manatu ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia ma le atua. In verse 7, it says, he made himself of no reputation. He stripped himself of his eternal glory. O le tala le whai upo fitu mai ua whaama walalo e ia te ia o le winga o le tala nafi mai na ia tu e se umalo na mamalu. When Jesus was on the earth, he wasn't omniscient. He wasn't omnipotent. He wasn't God. I mean, he was God, but he laid down the abilities of God. Fe mai na ia ave se ina umalo na mamalu a o iai o ia lalangi ele ia fio o ia I mea uma ele I silafia e ia mea uma ele ia atoa ia te ia malo si uma lava I tua ia o Iesu a ele iai le tūle na ia te ia ina ua iai o ia lalangi. And he became a man. It says he took the form of a servant, a minister, and he came in the likeness of a man. Mai ua winga o ia whaatasi ma le polonga ina ua whaia o ia whaapei o stangata. And it says he was found in the appearance as a man. He humbled himself and became obedient even to the point of death, even the death of the cross. Mai na loa fo'i o ia ua tino mai le tangata ua whaamaua lalo e ia te ia ua na ana ua o ina maliu o le maliu lea e le sātau. You see, amen. The way up in the kingdom of God is down. O le awala e te alu I lunga I le malo o le atua o lo loto mo walalo lea po le pito I lalo. Amen. If you will humble yourself, God will exalt you. A e whaamaua lalo si tia o e le atua. God resists the proud. God gives grace to the humble. E te ena e le atua le whaamaulunga e whe mai na te whaanga vaaina pe foa I le Meaalofa tu noa I le loto mo walalo. So Jesus humbled himself. He gave up all his godly attributes and became a man and came to serve us. Na whaamaua lalo le Iesu o ia na ia sau lalo ma ia a vea le tūlanga o le polonga whai o ia ma Aoaoina. He died for us. Na ia maliu mo I tātou. And so what did God do? Verse 9, it says, he highly exalted him and gave him a name that is above every name. Le altala o le almea whai e le atua le whai upo iwa mai o le mea lava lea ua matua whae ina o ia e le atua ma fo ina atua ia te ia o le suafa e sili I suafa umalava. Amen. So that at the name of Jesus, every knee will bow in heaven and in earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God. Mai ina ia to o tuli vai umalava I le suafa o Iesu o I le langi, ma o I le lalolangi, ma o I lalo o le lalolangi, ma ia tau atu e laulau whaiva umalava o Iesu Keriso o le alii lava ia. Amen. Amen. You know, so he laid down his life for us. He laid down his abilities for us. He became a man so that we could be like him. Na ia tuu I lalolo na ola mo I tātou, na ia tuu I lalolo na tūlanga mo I whaatua mo I tātou, na ia whai o ia matangata, ina ia mawhai o na maliu, mawhai masui o mo I tātou. He became like us so we could become like him. Na whai o ia, na whai o ia ma I tātou, lo tātou tūlanga ngā sala, ina ia mawhai ai o na whai tātou, ma ia I le tūlanga mawalunga na ia iai. You know, in John chapter 14, verse 12. We're almost done. Just stay in there a little longer. John 14, verse 12. It says, but assuredly I say to you, Jesus said, I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. He who believes on me. Go ahead. Mai Iesu, moni, o te whai atu ia te otou, o le tali tonu mai a te au. The one who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works, greater in quantity than these he will do because I go to my Father. Mai Iesu,
A o le tari tonu mai a te au, e whaia lava e ia o ngā luenga o te whaia. E whaia fo I e ia mea, e sili ia mea, a wā o te alu atu I lo tamā. Is Jesus a liar? Did he just lie to us that, only he can do miracles, only he can heal the sick? E te sila fie pe pelo Iesu ia I tātou. Te sila fie mahu fau, na o Iesu e mawhaion na ia whaia vāvenga, na o Iesu lava e mawhaion wha amalo lole ma. No, what's on the head comes on the body. What's on the anointing on the head, on Aaron's head, it came down onto his body. Amen. Le ai. Ole mea I lungo le ulu e tau na tawhifo I lalo le tino. Mantua foi le ulu na I le ulu a rona malana avan tawhifo I lalo le tino. The same Holy Spirit that anointed Jesus anoints the body of Christ. Amen. Ole anganga pa ia lava e tasi na whaauina Iesu o le ao le ekalesia, na ia whaauina fo I tātou o le tino o le ekalesia. In 1 John chapter 2, 1 John 2, we're almost done. Mo moi ane e lua, 1 John 2 and 6. mo moi ane e lua foi poiono. It says, he who says he abides in him, he who says he's in Christ, ought to walk as he walked. O le whaapea o loo tu mau ia I te tonu ia te ia, e te tau ona savali o le nā tangata, whaapei ona savali o ia. Amen. We could say we should do what he did. Who remembers what Jesus did? E te tau ona tātou whaapea atu fo I, e mwhaion tātou whaia, mea na ia whaia. Jesus went about preaching, teaching, healing. O le mea nei na whai Iesu na ia luatu malaunga ma Aoaoa ma whaamalolo. That should be our assignment. That's our job description. O le tātou pepa whai ngā luenga na, o le tātou mea na e taunu whai, o le Aoaoa launga ma whaamalolo. Jesus always put the word first, and then signs will come following the word that's preached. O Iesu e ave lava lana whaamomua pena te whaamomuaina lava le upu, o na muli mai lo leo vāvenga ma whailonga. So in the coming days, we'll talk more about the supernatural aspect of the ministry. Ia iaso lo tutoi o le tātou whasenga, o le tātou tala noa I le sili ma mea le lei, ia ma le tū whale supernatural po le tū whale anganga o le Valaauga. Just like Jesus' ministry was supernatural, our ministries as the fivefold ministry should be supernatural. O le ngaluenga Iesu I tonu ofisa nei, na ngaluenga wha supernatural, te tau fuion wha pena le tātou o nanga mal tātou ngaluenga, tau fuion tātou ngalue wha supernatural pe wha leanganga. So that means we're going to incorporate the gifts of the Spirit in our ministries. Amen. Lona winga e mana o mia o na o fia I ma Meaalofa leanganga, I te tonu le tātou Valaauga. And that's how we'll know if you're truly an apostle, because the signs of an apostle will follow you. O nai loa I o I tātou sa o lava o tangata na awina atu po tātou apostolo, o na tauna muli mai whailonga ia o le Valaauga le apostolo I tātou. Okay, but we'll save that for our next time together, okay? Ia o le a tātou a mata I lisi tātou mta upu I nai mea na. Amen. So Amen. enjoy your break. Amen.